kufane awukho ke ufika ke kulo ngalolu hlelo ke lamaNazaretha silibiza ke ngobuhle bamaNazaretha yisithupha ke imizuzu ngemva kwehora lesihlanu sibonga kakhulu kuAnelwa kaDlamini kade ke hleli nathi kusuka lapha ngehora ke lesibili kwaze kwashaya ke ihora ke lesihlanu waseyishiya ke kuthina ke njengoba nathi sithatha nje soyibeka khona lapha na ke ku 6 o'clock sithi ke ubuhle bamaNazaretha sinaleli hour nje ukuthi ke sidumise kanye nawe ziningi ke indaba ezinhle sikuphathele zona ngalo ke lolu hlelo ubuhle bamaNazaretha isazolokhu zenzeka nje isazolokhu zenzekile bese ke nawe futhi sikuthokozisa ke lapho ngasekhaya bheka njengoba kokunye kwakho kuyikona ukuthi lolu hlelo lelo usuzokwazi ukuthi ke mungakade nje ungalilalelanga mali kuluzile nje uyakwazi ukulalela noma ngabe nini noma iphane insuku noma nini mawuthola isikhathi uyakwazi ukuthi ulilalele kuzoba ngolokuqala uhlelo lamaNazaretha ukuthi ke lenze njalo uyakwazi ukuthi ulithole lapha yana ke ku YouTube kodwa ke lokho ke sizobuye ke sikuchazele khona ke kabanzi ukuthi ke kuzokwenzeka kanjani emsakazweni wakho vibe94.7 FM siyazi ke ukuthi na kanjani isikhumbuzo senkosi uThingo besingakavalwa sivuliwe ke ngomhla ka 28 lapha ke ebuhleni emzini wamaNazaretha